بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بالفو فيديو ينون الساكنة نية تنوين أراد حقيقاتوش أراد أحكاموش على بلن نبر تزاو عندنياو الإظهار بلن نبر أمثلة لحروف الإظهار إنجلي إظهار مالت جلس ما درجنو بلن نبر ويم عندم فدل تزا تماوج أو سنة وطا غنى سنة درجبت ማንበብ ብለናል ምሳሌዎች እናያለን ኢንሻአላህ የኢዝሃር ተምሲል ምሳሌዎች ማለት ነው حروف الإظهار 6 ናቸው እነዙ ሐምዛ ሀ አይን ሐ غين ኻ ናቸው የኢዝሃር ፊደላት እነዚህ ስድስቶቹ ናቸው በሱ በሐምዝ ምሳሌ ስንቀራ ከቁርአን ውስጥ አውጥተን የንአውና ተዚህ ተኑን ሳኪና በኋላ ሐምዛ መጥቷል እዚህ ስለዚህ እቺን ኑኗን ግልጽ አድርገን እንቀራታለን የንአውና ግልጽ አድርገን እንቀራለን ማለት ነው የን ብለን ጉና እናደርግበትም የንአውና በሁለት ከለማ ሲመጣ መን አመነ ስንል አሁን ተኑን በኋላ ሐምዛ መጥቷል ስለዚህ መን አመነ አይባልም መን አመነ ግልጽ አድርገን ኑኗን ታለ ጉና ታለ ምንም ነገር ግልጽ አድርጎ መቅራት ነው በተንዊን ሲመጣ الأمثلة مع التنوين كتنوين قارسي متاهن كل آمن لام ضمتين لن نبر زي كل نبر سلزي حمزة سلامتا يتشن كل يمتلون قلس أدرجن نكرالن ماتنا كل آمن يتشن نونوان قلس أدرجن نكرالن بها الثالث منهم سن لهن تنون الساكنة نون إجنات تصوابها لا يمتاو فدل هانو سلزي منهم من بلن አንጎትተም ወይም ጉና እናደርግበትም ወይም አንሸሽግም እሱም አይመችም ግልጽ ተደርጎ ነው የሚቀራው منهم من هارين من هاد ስንላሁን ኑን ተኑን በኋላ ሀ መጥቷል ስለዚህ من هاد ብለን እንቀራለን ማለት ነው በተንዊን ምሳሌ ይሳ الامثله مع التنوين ከተንዊን ጋር ሲመጣ جروف هار አሁን ፋ ከስረተይን በኋላ ማን መጥቷል የኢዝሃር ፊደል መጥቷል እሱ ምንድነው ሀ ነው ስለዚህ ጁሩፊን ሃር ብለን እንቀራለን በአይን ምሳሌ ስናይ ይሄ አይን ነው አንዓምተ ሱረቱል ፋቲሃ ውስጥ ስንቀራ አሁን አንዓምተ አለይሂም ስንል እቺኑና ተስዋ በኋላ አይን መጥቷል አንዓምተ ኑን ግልጽ አድርገን አንዓምተ ብለን መቆየት የለበትም ኑን ላይ አንቆይም ስለዚህ አንዓምተ ግልጽ አድርገን من علم بتنوين حكيم عليم قلص أدرجن ننبالن بحاء مثالي ينحتون تنون بحالا حا متوال بقي كلام حا بقي يتصافو يظهر في دلات ناتشو بزي كلام دمو يتصافو بي نونونا دمو تنوينونو بزي ما وتشالاچو አሁን بحا مثالي ينحتون نلاله نونوان قلص እናደርጋለን من حكيم هون زي من حكيم سنل قلص من حكيم حميد قرآن والسنقرا تنزيل من حكيم حميد سنل هون ميم تنوين نو حامد طولت السوالا كتنوين وهلا سلزي ازي نونوان قلص أدرقا نقرالن من حكيم حميد بغين مثالي فسينغضون نونوان غين سلامتا قلص እናደርጋለን فسينغضون አይባልም ወይም ደግሞ فسينغضون አይባልም فسينغضون ግልጽ አድርገን እናነባታለን من غل አሁን እዚህ ጋር من غل قولا غير ስንለሁን قولا ብለን ግልጽ አድርገን እንቀራለን ተንዊኑ ማለት ነው በخمسة والمنخنقة ችኑኗን خاص ለመጣ የኢዝሃር ፊደላት ስለመጣ ግልጽ አድርገን እንቀራለን والمنخنقة من خير عليم خبير ባጭሩ ምሳሌ እነዚህ ነው የዚህ አምሳያ ቁርአን ውስጥ ሲመጡ ከተንዊንና ከኑን በኋላ እነዚህ 6 ፊደላት ሲመጡ አሁን በቀራት ምሳሌ ነው የምንቀራው ማለት ነው ግልጽ አድርገን እንቀራለን ጉና እናደርግበትም صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين